Isidora Sekulić, književnica, prevodilac i književni kritičar, član Srpske kraljevske akademije i prva žena akademik u Srbiji i prvi predsjednik Udruženja pisaca Srbije. U svom eseju o bosanskom jeziku piše sljedeće: možda je baš i netko iz Austrije osjetio da je taj jezik silno afektivan, ujedno tako bridak da se prije misao oštri o njemu nego onu misao. Austrija je u službenom i u privatnom govoru po pravilu upotrebljavala izraz bosanski jezik. Jezik koji radi govori indirektno nego direktno, koji ljudima i stvarima daje nadimke i atribut neuhvatljivog stila. Što Bosna jezikom dohvati, blago tome ili teško tome. Jezik je bio jedina sloboda bosanskog života. On se izradio kao glazbeni instrument i kao oružje. Tanan je, užutio je, očišćen je, svetinja je, sablja je. Jakov Mikalja u svom rječniku Blago jezika slovinskoga, koji je tiskan u Laureti 1649. godine, piše sljedeće: nastojao sam da u ovaj rječnik uvrstim najodabranije riječi i najljepše narječje, tako i u ilirskom jeziku ima mnogo različitih načina govora, ali svako veli da je bosanski jezik najljepši, radi čega bi svi ilirski pisci morali nastojati da njim pišu. Miroslav Krleža je imao izuzetno visoko mišljenje o bosanskom jeziku, a očito je osjećao i svu političku složenost pitanja da se baš taj najljepši jezik ne pojavljuje pod svojim autentičnim bosanskim imenom. Krleža kaže uz napomenu da je Andrićev jezik izvanredan, da je za njega najljepši naš jezik, jezik bosansko-hercegovačkih muslimana. U tom smislu navodi suvremenike Veskendera Kulenovića, Derviša Sušića, Mešu Selimovića, Envera Čolakovića, Aliju Isakovića, Aliju Nametka, ali i one davne, poput Bašeskije.